Jere bu вахиттис чыгылаттан акция QR код ылахныр акция бит старттан. Кин библиотека электронная услуга салатыгар бу бияка нехленеттен келе тураллар. Күн ортотунан кас кийкелери Петрович. 10-15. Ага. Так, жere. Кихелбеккелер болон. Так, Наталья Иннокентьевна, ведущий технолог. Наталья Иннокентьевна же QR-кодтарын оңоттор келелер. Ага. Ага, бүгүн бехеңиттен элбек кийкелер болла жат да. Ага. Жere. Так, үтүө күнүнен бары QR-код ыла келбит агаччылар битолор оготти. Кантан истен келлигит QR-код береллери хүден. Басаптан. Ага. Ото же бу билин я вакцинирован ден акция кыттыгамыт бу мандык үлени хагалатыбыт. Онон же хин элбек жон келенерерди. Эн оны туак ханалакын бу вакцинация вопростарынан Вакцина вопросы туак ханалак келеттен же вакцинаны ылыктап. Бары де. Батта коллективный иммунитет бар болуктак де. Ага, ото библиотека дереме, бу библиотека бу курдук QR-кодун каччага хуак кирек битти. Бары коллектив агуон бирген нехлене бит, агуон бирген вакциналарына бу курдук качактар уже хуллуктара. Олата кас биди бит. Бебиттен тутулуктак олоктоктор. Бу курдук хыжжа хуак поп. Онон библиотекада киниге оласы агаччылар бит бие хаманна туукта бу курдук QR-кода хуак хыжжыларыгар багарабыт. Онон күскөлени ытабыт. Ага. Онон нехлене бит өйдөк тустак ден. Туак теминене лакыт? Оннук жебатта. Ага. Бары прививка ылык кайың де. Ылык кайың де. Прививка ылык дегенде токотук. Оннук хепке дагат. Ага. Мактал. Оны жебега чугас жоннор күтүгөр иныл эликтерге дел агитация та ытын денин рабыт библиотекада. Ага. Техе бия ыл бу жон келер. Ага. Же